Go. Makrisa. Dale. Nailebo vikumbi Makrisa. Ndele mhlophe Go lela 30 minutes yangena etown go. Go ngene discount go. Yebo mo. Gena Uyanehlula lento, uyanehlula. Akho kumenzenzana ngake. Yeah, funa ngibuyele esikoleni ngenilunge nina, uyawusebenza le makhumbini ngenilunge. Ekukunjani ngoba Senda izamile. Lento sithene ngayo senda yona. Njengalo njani nisho uyabonga ngikhamukale ngiphethe lo mthwalo. Nawusuke mangayi. Siyabanga Uyakulo muntu. Hayi inkulumo ngokugcina lo. Uyawutapa umthwalo kulo muntu. So utshela lo muntu ukuthi utangilandzela nasu serious uyawugibetha lo mthwalo landzele lo mthwalo. Nina nilethi kakhulu ngiyawufeyile kusene. fast lapho. Cha sengimanini sengibonile. Niwulitisana too much nene. Nijube la ibhikole lekhasiment. Uthi unogibela lekhumbi ngahamba ikhwanda mingenamuntu la kini empty liyoshona manje. Okay. Yeah, lapha kusebenza strategy. Uthi ngishadifu nyalo ngivala skala. Yonke lento leyo nina nathi lutho. Yinya nje into awusita mina nobabili buyelana esikolweni niyawufunza kabusha nto ubuya seniqualified kuba ngema official bus conductors. Gogo mina ngathi lokushuka. Ngathi div. Ngathi kuvala ngesalikade eminyaka. Utawuvala ngesalukathi nasikuhluleke ukutha labantu le ngoba le talukathi ngilele ufuna ukuthi ibambe ngemithwalo sitongena la. Utawuvala ngesalukathi mine hita. Kune times la khathi futhi hamba kahle egym gogo. Ukahle. Kasale phansi gogo mina sengibambile ama strategy. Kusasa.